Actually, first of all, we really have to investigate on the matter. Kasi una-unay, this is the first time nga nangyari ito Bintar, and then hantay nga kayat nga maulit dito. Kasi if we don't sanction or do anything about it, kasla libre rata nga kasi tuman ti obra, and then no haman nga tagad to Bintar, okay, or tagad to Bintar. Actually, I was talking to the police major Dalipas a while ago, and for updates ta idi nag session kami na amuan min nga na ikalimit gayam det ubingen, and so we asked kung whatever actions were done before na in Kali daket awan sa. So for purposes of identification kuma angem they were waiting sa according to the DRRM, they were waiting for a complainant. The complainant did not suffice, so in Kali that malem na on that day, which is not supposed to be. Even without complainant, that is infanticide. Secondly, that is a state crime. So I don't know the stand of the police now. Timet ko na itatay ni Major Dalipas, awan met iti kwati police nga kasjay ko na ngem they applied for exhumation for neonatal autopsy, but no kumalang kumana arami dito idi before nga in Kali, but at any rate I don't know their stand for this. That's why on our next session we will be calling the attention of the police o para ma-tackle mi dito 1 week period of time nga nag-action da ka dito yung problema. Yes, ma'am. No, iti kahit managag-agay, tagabintar na ta dito nangaramid when adati may bisita or nagkapot iti other places, taditi lang iti naaramat na kanamibol ng dama. I don't know. I cannot see the picture of it who did that. But as an obstetrician, I had met a lot of cases like this. Unwanted pregnancy is the first cause of this. Ket aglalo idi adadak yung ospital adadi aganak nga ibati da. So da kamin to ti mangkit-kita no sino ti mangayat nga agadap, but we will do it in the legal way. Namin ti social service. Idi adda batak adda pay mesa nga ubingan na ibati di ko di kasabaan ijay Mariano Marcos utos way back adda mesa nga doktor nga nangaala di jay ket that's why di makita if it is a fetal death or nairwar nga natay ta isot ibagbagada isong impayanod na latan, there's no cause naman nga mapamo Kali di jay anak mo, di ba, sangitam kasi talaga tapos Kali. I think this is a case of unwanted. May sapay ngamin nga suggestion me ket makita digit barangay health workers sige list da digit ibuntis ngayon. If it is unwanted pregnancy, imposible nga nagpa-check up so na within the barangay health workers. So I don't know, maybe with your help, social media, makokonsensya tong nanay na ito na gumawa, and then aminin yung kasalanan, and then ask forgiveness from the Lord kasi napakabigat ito, killing your own blood. Ma'am, appeal mo po, appeal lang, ready taga Bintar Ilocos Norte, iti panakitinulog na kayo ng mga nagda kayo ipagpagdahin tayo Bintar Ilocos Norte. Yes, sir. Tilang ipakpakaasik ko mapakpakaasi mi apo iti in behalf of our Honorable Mayor and the rest of the LGUs. No kumalang adda di makaammo man lang orisang kabasit lang nga information adda nakakita nga adda nakaigem ti kastoy when please come out hangka igbutbuteng tatulungan tayo kadlang detoy ubing nga agpakpakaasi nga for justice. Just imagine tay kaya nakuma nga ubing nga awan bado na nga impandala tayan ti kartunen nga I was struggling for his life, tapos DJ pay nangyari nga nakapudpudot na ipapaanod nga ditay amo no nakutkuton when no at nanangan nga animal itan when you see kakaasimet dito he is an angel, so tulungan tay kadlang dito nga ubing.